¿Qué hora es? Kila liye. ¿Qué hora es? Kila liye. Son las 3 de la tarde. Lycée 3 après-midi. Son las 3 de la tarde. Lycée 3 après-midi. Son las 3 de la mañana. Lycée 3 na matin. Son las 3 de la mañana. Lycée 3 na matin. Son las 4:15. Lycée 4:15. Son las 4:15. Lycée 4:15. Son las 8:15. Lycée 8:15. Son las 8:15. Lycée 8:15. ¿Qué hora tiene? Kila ugenye. ¿Qué hora tiene? Kila ugenye. Tengo 7:25. Mwege 7:25. Tengo 7:25. Mwege 7:25. Mañana, matin, tarde, après-midi. Par exemple, son las 7:25 de la mañana. C'est 7 heures du matin. Son las 4 por la tarde. C'est 4 après-midi.